Mizo Stock Trader kan lo le ta stock market daily thlir na September ni thum sang ni som ni pat kan lo nei le do ni. Warning. Stock trading hian risk sang tak keng tel ti shin ma saka tha. Mizo Stock Trader in kan tarlan reng hi kan thlir na nia mani in thuthluk na siam thinang che. Fundamental factor tang tran lela United States ama 7n lela ni zan laman United States lam chuan bullish closing nei khop maya swing na ve do hlekani ni zan kha chu last tak te ron negative ama se positive fine close the ron swing na ve do negative te ron ni do tu da chang le han se in close me chuan positive closing ne hian macro data hi pon tur fok omlen lo ma se ania unemployment data khan release to na chumi chu factor tha ni chuan factor tha nge thalo ron la lang don chon ning ka sia tialan dan chuan US market hi tha US market tha chuan global market hi tha tur ngai han shim shima India de po kha voina kha ron tha ve wani global market a tha chuan ma se Europe lam kha tle min ron siri de hleka market in hon khan ma se US chu than US tha chuan global market hi tha ngai ani deuh tlang pe Indian pun lo hle pani wain kha chu Europe market lamin enela chon lama han Europe market non khan Germany ron tha France UK tha se dang hi chu tladeuh noi me chan chu PMI data hi niam thlatani revised data niam thlat mea hian Europe marketing hong ve deuh nge mani chuan retail trade si hi mipui lampanga hian atlan yam deuh boka ye macro data chuan Euro market lak niam na chan poni mai theini tikha antanon chon lama hian ngi andoni Europe market lampang hi shedala har khop mai when soon market thalem lo ni Europe lampo second domestic market ero a thalle thunga Europe market chuan ron factor vak lo ni kan domestic market chu mani hian akal hri ani tikha an tar lang doa tukin lama Asia market kha ain hong dan hi an China lam hi chiang lo le deuh hleka Japan ero chu tha chuan South Korea po tha chuan Taiwan po tha China lam pok hi chiang lo ni China le Australia hi klemin news om deuh leka chuting vel chuan China hi big takin an market hi chiang lo ni tun lai chu an sarkar in real bol dan thil vel ani ka ringa han soi factory la chiang do an hriat hi om mai lo ni se chiri tlatan in mani stock market tun lai chu an tech stock an bei tang khan la chiang mal takan kalhila nei lo tlan nei la six hoina sakhop mai Japan ro chu US that chuan travel tur ngai ania chu Taiwan po tha South Korea khani China ti lo chuan dang chuan thada veka kha ma se China thalo hi chuan Asia market hi thalo ang lu ka ngai hi ni ve boka chu London Asia market a chuan win market din mun nifty sector tang han thlerila energy sector hi big again Reliance omnania Reliance wang liewin win ka chu hemi sector hi chawni chuan CPSC sector te po sarkar company te po chho thavia Bharat Electronics po chho thavia ni wina pokan ka defense sector ni ka pokan kan ta lang fo to chuan mid cap po chuting chelem lon chho re tun lai chu mid cap te pon mid cap la small cap point chho rang maya market hi bullish ti tar lang view ni mid cap la small cap an la chho hi chuanin market pum pui hi ala bullish ti hi tar lang ve deuh thina ta chho deuh char maya chuan auto sector po win chuan recover dewa metal sector po chawa big takin energy sector hi poimo ber ni win kha chu Reliance wang kha lieu ani le ONGC po a chathani chuan hetlama hian profit booking claim ron lang le dewa financial service AGFC te Bajaj Finance de po ha profit booking bank kha private bank apuan AGFC bank te pon che thavak lo khap maya nge chan hriat har khop mai bank nifty lam win chu profit booking a lang nge hriat yam har khop mai chu malama han ron thavia maya technical tanga chiang le zo turan ngai la
chỉ bên tiếng sector này bên cái chỗ sector bullish sau khi 1% 1 em bèo nó chỗ còn market po so nó là hoàn toàn bullish vắc tầm này dark khát về là điều khá nên rồi bullish view mà ha nhưng mà tắc chỗ buying chỗ chiang này thì khát anh ta lang đôi này cho nên nó fundamental factor baka da chuan India la chuan PMI service sector index kha hi san lama pan ni hi business tan aron tha business athang ti kharon ta lang vele bokani large cap lama avoid market ti chatu te en ho leila bullish le bearish lam bullish lamin masalela masa berangan tarlan du chu reliance ani reliance si stock market pumpuya hian a large cap a contribute 6% contribution vela nei la market hi amal khai hian amal hian ati cha thei ni ti kha kan talan 4% lai move chon an lo bera nifty hian 30 point somthum point somni tanga somthum chu akeng tel ti kha hriat angai ni chutiang khop chon market hi ti che ve thei ni amal tan hian chuan voina 4% lai move chon aturu view ni ti kha kan talan chu chon market kha correction kan nei don mon ti lai khan reliance khan takar chanu lama han ron not so fuck many market khar don nai lama pe ka ron chena view ni ti khan ta lang do chuan aron reliance ron thlop tu tur bo lian tham do chun LNT te aron travel ya chuan alian tham do chuan kotak bank te po tato ready te ron move JSW steel te po ron move ni infi te po aron move thale a chuan titan te po ron move thale a hero motokop te how yaron thlop tu hi tam boka chuan vein market ka ONGC poka 4% reliance an oil sector lamp news anaya englo future retail le in car future retail lampang ne hana in car to han court han an fight chale don in thu ma khating wel po khan ne kha voina han news ne ne reliance ka chu ron market ron boost chau na sakha mai reliance bang liu ni voin market ka chu talan chiang takan talan tur chuan bearish lama chuan han soi vak turam lem lawa HDFC life ni le me chuan when banking sector kha zian lem lo ni HDFC bank te po kha kan talan tong khan HDFC bank Axis bank te po han tla HDFC bank achal lang ho chuan tla deuh vek ani chuan bank kha tang thei lo ni nge chan thriat a har khap ei voin bank lampang chu a sector tang pon kan mu thei nga kha alan da ni banking sector voin chu energy sector cha thani reliance ONGC coal how reliance energy sector down ni energy sector deuh kha an cha thaviau ni voin pe chu reliance khana boost ne boka chu voina landan large cap atanga stock market ti cha thei tu deuh langsar deuh te chu ni advanced decline tang hian market voina din mun han en ho leila nifty le sensex lama nifty lama hian voina stock mason ho chu stock 950 stock sian malaman pana mase decline lam hi ai thlau lem lo ne chu wang market kha heti kopian events decline thlau silo mase market kha aron up thaviau me ha engdang ni lawin reliance kan ti to kha reliance wang kha ne reliance khan ron nor chho mani top lo reliance hi amal tran thei riau ni stock market a hian ti kan tarlang dum kan tarlan nan ni ro se unchange ne pe chuan hei an tam jok dei ni an downside lampang hem chu ani wangin reliance poi moziaron lang chiang khop mai voin market ka chu chuan hei sensex lama pon na sensex lama chuan advance kan tam jok ani chuan decline an claim joka hi market claim aron advance to wangani advance khop mai ein thlau lem lo ni chena chuan kha advance decline atanga data dan chun ta ni technical analysis nifty daily time frame tang hian lo en le
voin market kha chu soi tong khan reliance wang liao liao ni reliance ka 4% or move lo se la chuanin market kha correction kha nei to in a rinoma voin a hian kan market chet dan nifty chet dan hi han clear leila 17262.45 and honga 17212.20 ha yamber chumin tlenga sanber chumin 17340.10 tlenga ein karmel khan 17323.660 kaya 127.9 point mo amove chelem lawa ma se kar vela khanin volatility ha sang ve ang reng khop me range ta asan ber chuma tang hian an tlale thina ron ton tlale thina win move tanga chu move na sa ve kho me chung rela chun chun ta ni win ni market in nifty hian all time high thleng le to ni turu khap mai 2021 kum hian 27% move to ni kan market hian hemi market hi en la a move ta na hianin a closing hi poi mo thin view tuna po support resistance area 17300 area hi resistance area ngai damar ma se tuna resistance area chunga bok ein close le to ni hei boost tan chuanin a thavio thin me ma se nor chho khap me chu ani dan pa ni resistance chunga hianin khar thei zel me a big dagin reliance bangania voin ka chu chiang khap mai kha a bulls na chan pa ni resistance chunga in close thei chuanin a bulls view ni ti tarlang bokani chuan when hi candle formation hi hanging man ang khop me a hangman formation ang khop me ma se confirm han apom du tan chuan apom thei ni hangman tan chuan ma se correction na tur ni thei tong em ti chu zo na lian takan nei ma se kar le hen hriat chok don ta ni hi correction hi nai vai to fia wani dik tak chuanin chen ngela chong ala chho thei view boka ma se arim chu nam ve tran to ni ti kha kan sei du ni Bollinger Band tang po hian upper band hi ton tlang to view me a mi line hi chu pakhatan ta candle hanging man ten it aro in form ve tran to bok ne na chuan tuna chuan hi support area minor support area to do ni 17100 tanga 17200 hi ain son chho ni minor support area kas ama nimina han 17000 tanga 17100 hin don ta ton chuan ain son chho le de hleka chu ni dan point correction an nei huna chuan hetlai area hi tlem chon lo dom tu om theina tur bor ve han ta ni hi 1.3% pullback area ani turangai ta ni 5% correction tanga 27% tanga lakin chu hi a first target tour correction nei una chuan first target tour angarin ani thei bokang ai son chho hrat don dinani ani ban correction ni engti khunangi om don ti chu hriat a harama se daily tanga landan chuan anai vai to via chuan hriat ani chuan RSI 82 kai to bokai hi pullback anai ti signal pakhat talang tu ni boka 890 the po cross 100 po du chuan thleng thei ma se chu ting em chu rin omlem lo adu chuan nge market hian a thleng thei ngam ti chu a thei lo tur chan om chong lo ma se ani a thlen chu rin omlem lo ni ti kan sei do ni ta chun correction lam hi a nai viau to rim chu nam tran to ni ti kha kan ta lang do ni trong hian clear leila voina chet dan kha hetlai area hi voina chet dan da darkatin atanga ten hei darkat chomala ma ha daga khatna chuan en hong thavio ma se profit booking kharon om tran ni chuan nuan ta point profit booking hi ron om zewa voltai khop me tlai hi tatak chuan reliance khan darkar nu top na a top na lama darkar khat lama baga khan range kharon chele ta fuck me hi market kharon nor chauta ni correction hi ta hen om to don mokan ti na ka line reliance kha thun top don lama han ron chewak me ha boost kha bear sau kha short covering nei tir dok nge mani
ron bei chak chho chak khop me chu darkar voina darkar a chet dan tin chun ta ni chuan top na bera kha chuanin inverter thamar khan nei vele hai hi se 1 hour tang chuanin a reliability sang lem lo chu tarlan du an pan ta ni daily tang pokhanin ma se daily tang pokhan heng men pattern de rep kharon neya ma se 1 hour po heti ni chuan inverter thamar shooting star ang de rep poran nei ta ti ni chuan 1 hour le daily a hetiang confirmation chuan probability chu om ve tho mai ti khan ta lang do ni probability chu sang lem lo 50 55 probability chu pe veila chu kalphung vel yang chu ani dan turn ta ni chuan pattern a hian 1 hour tanga pattern a lan dan hian ta kan clear ho leila divergency om ve to bokani he lai divergency negative divergence om ve ton to ni he lai he chuan he ta RSI chuan MACD pol lang ta ni he divergence an to a price le indicator kal da in mil to lo he correction om theina chance pakhat chu ni vele to ni chu ase ka ti kha daily han la thaya chuan 55% chi correction nei na chance alom ti na ni chu kan tarlan 1 hour tangan tarlan du pakhat ani bokani bank nifty daily time frame an clear ho lenga wena chet dan clear ma sadoni 36883.65 ain honga 36563.20 niam be tumin thlenga 37140 thleng thaya san be tumin en khar hian 36761.15 ani ein honna ein khar niam ani negative closing ani ni voina hian mase voin bank nifty lam chun a major resistance kha va test tlat me a test me pon la ton tlang thaya kha eng mo tak chu progression nei na chan pan ta ne mani a angam lo em ang chu ni lo voin chu ton tlang thaya mase a sustain thei lo ni chun voina move zong hi 576.8 points a move ani move average on a move tha chuna candle tang hian doji candle na khoi lam nge on non ti hi shethiam la har hai po hi Bollinger Band tang hian in upper band hi no ve tan to hi hian pullback at night ti nai ma khop me hi ma se breakout te polom thei tho ma se la chiang lo ni daily tang hi chuan chu hi a hoilam tur a 50-50 hri view ni bank nifty lam hi chu 50-50 probability chuan hi first support area win up khanin a test na a low hianin hemi area vel hi 36500 area hi test ngei boka chuan tlai hin support chu ala nei mel khop mai hin support lo la pe ni chuan resistance major resistance area ni chiang khop mai tlai hi 370 win up test a angam vak lo ni ma se angam lo ti rol hian doji siama ala test le thei ni uno lok nak kar le lama po hen ala beidong lo tlat ti kha kan tar lang dua bank nifty hian la beidong lo ni chu bank nifty poila fundamental in thlakam lo chuan bank nifty hian malama panarin om khop mai chu ma se chu fundamental zin do technical tang chuan 50-50 ni to ni to chuan bank nifty technical analysis 1 hour time frame hi lo en lela headline area hi kan enanga wena move tan chu ain hon phata tang khan darka khatvel chu an positive via bank nifty lam kha profit booking chiang de mia ron om ta phut me chuan ni leng khan profit booking om ni when chu tlan ni leng thak ani an open kha asang view na ma se han test a 17 resistance area 17000 a test na khan angam lo do ani me kho me bank nifty lam chuan chu voina landa he tlangal char ma niam lo pan char ni daga top na bera han tlem charon recover dewa ma se afum fe talo ni resistance area 36800 po hian tlem in resistance atong dewa ma se a big again 3700 resistance area khan ana sa do ni he na kina table tang ching de na ron lang tura angai the FII le DI ke segment an chet na kirila
เราจนเลยเว่นี่มาเส้นเลยที่ต่ำเล่มแล้วว่ามาเส้นเบลคอมจนต่ำมาขายจนต่ำเล่มแล้วว่า FYI 768.58 crore เลยอ่ะ DI ลำเพียง668.60 crore เลยอันเลยที่อัพเบลคอมจนต่ำเบลเท่าเมลบุนมาร์เก็ตจนเรามาผ่านอับูโซบมาสันปองหานี่ครับนี่นะเลยละมาถึงนั่นนี่มาที่สานตัวละมาพุ่นนั่นเลยจะไม่แค่เซ็กไม่นานเลยนี่แค่เซ็กไม่นานจนอัพไปแล้วว่าสันเดียวlong term เดี๋ยวนี้ price ตัวฉลาดปุ่นนี่เช่ averaging ค่ะซ้ำตัวแค่เซ็กไม่นานจน long term ที่เราเนี่ยว่างินอันที่นี่ short term เราที่หาเฟียตัวนี้แค่เซ็กไม่นานมีอะไรตัวเราจน short term เรา FII มา DI อัน short term โดนเราถึงที่หาเฟียตัวนี้ส่วนตัวนั้นตั้งอันเคลียร์ที่ short term นี่เคลียร์โดนเราถึงที่ที่ตั้งนี่เคลียร์โดนส่วนตัวนั้นเลยที่ all time high นะเว้ยเลยอันเลยตัวส่วนอันเคลียร์เนี่ยทุยที่นั่นเลย short term ตัว market สั่นไล่เลยส่วนอัดลุดหลับปุ่นนี่เสียปุ่นที่โดนเราถึงที่มันนี่ตามส่วนตัวอันหลังนั้นนี่ว่างี้แค่สิ่งนั้นเลยเสียอันเป็นยังไงส่วนการลันเทนี่ short term ไปตัวส่วนให้ profit and book จนตัวนี้ future ละมา profit and book ที่หัน market ที่อันcorrection เลยพอน future ละมาเห็น profit and book งาส่วนแค่สิ่งนั้นเลยเสียไม่โดนนะครับ until ตุ่มปอนไม่ที่ FI ลำพูเห็น market and control ลันตัวส่วน option ละมันลุดแต่ละ option ละมา data สู่ nifty ลำนี้ PCI data ส่วน bullish อ่ะ ben nifty ลำสู่ bearish แบบนี้ส่วน future ละมา nifty bullish อ่ะ ben nifty ลำสู่ bearish นะครับ future option ละมาส่วนกันหัวเทนี่ Nifty option table จังเห็นอันเลยแต่ละวิน option อ่ะส่วนนี้ data ส่วนนี้ a bearish dart นี่เล็กสันเวทเล่นค่ะ bearish data ออกมาเส reliance กันตบแล้วมาหาเราโน้ตโชว์ฟิวจน data เราหลักเละทุกตาจุดนี้ด้านพวกนี้วินาส่วน put writers call writers ปนลูดเนี่ยครับเมีย put writers ที่ใจเอริเห็นลูดนะซะส่วน 17,350 area ค่ะให้ใจวินาหานัดเตะซะinlo resistance area ใช้เป็น resistance area จุลันนี่เท่านี้1730มาเส1720 area ฮี1720 area ตัวนี้ฮีใช้ area จังเห็น support ที่ไอ้ in so เห็ดเละตัววิวเมย์ฮีแต่มาเสแต่เฮียนี่ put writers เละ call writers kan loot ve ve ni voina pohan ma se call writers kan loot na sar market kan on dom chau deuh hleka chu chu ni dan punga market top lo han on dom chau deuh ni lan dana chuan chu hi ani phunga ni tuna range option tanga lan dana chuanin bearish data chu om than to ni tlama point put writers loot na sa la area the point he la area the point loot na sa ni put writers in on loot than lek to market hi day rate to lo mai the ni uptrend hi se support thi hey an la nei that mai lao 72 171 1700 te pathum hi support chun na thling do ni he na khau mel chang chang khop mai tun ka ra chuan karle chuan hei karle mi tun ta ni karle chuan 17,500 hi resistance atlinga 17,400 poi resistance atlinga 17,300 poi resistance hi anla exit lawa hi poi resistance sulan yama se tingi karle hi nen play out don ke chang khop mai tu 17,500 tanga 17,200 hi arrange to ton ang khop mai ni option table chang chuan bank nifty lam chiang khop mai bank nifty lam chu en mai po hian voina po khan hei bearish data call writers lutna sani 37,000 ah hian an loot na sakhop mai voina po hei la khau mel chang chang khop mai tun kar le po hian la khau mel viau ni chon ta po hian 17,800 po hian an loot chau men call writers kha bank nifty lam hi enge chan hemitain exit don nge bank nifty lam hi problem om deuh nge fundamental tang han kan la hre mai lawa
fundamental trong khan sheet la har da chu hi support anei na tur hi 37 36 365 kha 365 and support nei nga 3600 in support nei buk don option ase la bearish cup mai resistance area hi la khau mel khop mai beng lam chu data ha technical trong khan 50-50 kan tia ase data tang chuanin la 50 na po turvak po lang lem no ma bearish data lang na sa zo gani chu data tang chuan ani dan ni option data fundamental thak thun ni jon teng ni thak le vek mai no ola khati zong ka tun trum Mizo Stock Trader na market thlirna kan nei the chun ta tuk lama ta tharin garon nei le donia no me